For an example, hello munhu artist loko ze va kha yimbelela music yimbelela ku ya vanhwini, and then if vanhu vo lo xava na right ku byela ku sivara la ebechaka mara hi nga rivali ku va swi vurisa ku yini ka wena, swi na nkoka. Avuxeni maxaka, ni pfumela ku ma hlayisekile tindhawini ta ku hambanahambana, na mi amukela ka Conspicuous TV, home of talent and analysis under the ban of Conspicuous Media, a hi tlangi na genge. So n'we mi nga ta vona this video before the 24 ta September, tivani ku hi ti 24 ta September hi hlangana at the Rest Lodge lava Ndhavuko Media va mi tiselaka event la nga ta ku ri na swinyanyuri kumbe vanyanyuri vo hambanahambana hi ndlela yeleyo, ku nghena R50 kumbe munhu ku mali ya ti-damage R50, a ya ku nghena ku va ya ti-damage R50 ntsena. Line up ku na more than 20 wa vanhu, so swi komba ku haya ku ya va kahle ngopfu. So by the way a hi humeni kwalani sweswiwani ka hi vulavula hi swicele leswi nga koho ka hina Vatsonga kumbe ka Vatsonga entertainment, hi ku swi tikomba ingaku loko humelela something goza rin'we ku yiwa mahlweni and then ku boha forward ku tlheleriwa ndzhaku, swi komba ku a ku na progress, jikajika ndhawu yin'we. Loko a ku va emisaveni so a ku ta zina ku like na byasa byi nga ta mina kahle kahle because hi cinela ndhawu yin'we a yi mahlweni. Even if munhu a nga ringeta ku ta emahlweni swi tikomba swa tshembisa with this one ya ka mainstream out of blue swa ku se swi jikini a swa ha endli, i timhaka ta access, i timhaka ta yini kahle kahle. Lava nga na power ya ku kota ku phusha ku vanhu vo karhi va tikuma va boxeketini ka mainstream hi voho va pfalapfalaka kumbe hina hi tsandzeka ku tlakusana hi xihina na. So mara mehe ni pfumela ku hina hi vuyina hi tsandzeka ku tlakusana hi vuyina. For an example, hi loyi munhu artist loko ze va kha yimbelela music yimbelela ku ya vanhwini, and then if vanhu vo lo xava na right ku byela ku sivara la ebechaka mara hi nga rivali ku va swi vurisa ku yini ka wena, swi na nkoka hi ta kota ku swi amukela kasi ni nge fiki ni ku byela ku bechaka i kuma ku i investe almost 3 months 4 months wa endla album loko yi huma ni ku byela ku bechaka, but won't kan ku byela okay mara laniwa I feel like a wu fanele hi endle so la a wu fanele hi endle so. I criticism yele something lexi fanele xi tekela enhlokweni tani ku i threaten ku okay a nga ni byeli leswi yini, and then lava endla ku copyright strike va endla copyright strike va emission try that kind of things echaka. Cause loko ya ka mainstream even big artists vo Drake vo Kanye West vanhu lava nga ka mainstream vanhu va endlaku mali music va ti teka ti-critics na ti-reactions, they take those things into consideration. Am I really kumbe i twa ku mani i threaten mani ku yini, but ka hina hi fika hina ku tivavisa hi swin'wana swintsongo ngopfu kahle kahle. And loko some of the things swi nga humi hi ndlela ya kahle, but a hi dyondziseni ku amukela swi kha swi kula. And the more munhu a humesa album the more u kuma ku okay let's say ku na 5 vanhu va lava endlaku ti-reactions, those 5 people va na ti-audience to hambanahambana hinkwavo, swi endla ku okay mani a ta twa ku why this guy a vula so swa so hi album ya so, let me check it out. Mara hina ha ri ku rileni ha ri kuleni hi rilini mara hi kha ku ri busy gaming futhi swa music like khale. And I even feel like the artists leta ta nga endla music khale malembe ndzhaku they even had the chance or proper chance ya ku boxeketa into mainstream because van'wani va yini a handle ka matiko ya le handle just to showcase their talent. Ka nkarhi wa sweswi munhu ta ya cina ka makhelwani, cina Giyani, cina ka Malamulele, loko u fambini nyana hi loko u humeni nyana ya Mpumalanga swi va swi herini, kumbexani mi te vo Thembisa hayi vo Soweto swi va swi helele kwalani kahle kahle. Mara ni le ka mainstream am ringeti na ku fika. Okay, we see those guys va hip hop they are trying their best, as we vona ku music video yin'wani ya fikelela ka 3 which is good, but na loko kwala nghenela hi moya ku rila if ku vulavuriwa music wa vo the more ku vulavuriwa hi stuff the more vanhu va kota ku ya swi fikelela. And then with productions leti ti endla story swi helele kwihi a swa ha ri ku ndlweni mhaka ya va ni cini lexi ya piracy ya yi twa ku piracy ku nga va ku ri yoho yi nga fika yi dlaya and what mara creativity a yi ri kona ka sweswo na, cause before hi ri la mhaka ya support a vanhu va ku support hi mhaka ku hi vulavula ririmi va vulavula ku rona u fanele ku support-a ku va u kha vona ntikelo ka swilo leswi i swi endlaku ku nga yo mhaka leyi yin'wana hi fanele hi tekela nhlokweni kahle kahle. So a hi wiseni moya wa ku khwita a hi wiseni moya wa ku nyenyela like if something xi le ku humeleleni a hi pfumelelani hinkwenu ku xi le ku humeleleni. Another thing, Giyani Land of Blood is coming back loko hi twa
va ri hi to 1 ta i November October a na ha ri sure ngopfu October, between October and November va ri Giyani Land of Blood yi le ku vuyeni. The first people to criticize Giyani Land of Blood ku ya va Vatsonga, the main target ya Giyani Land of Blood. Yes, I ali ku sola hi swona, but a ni nge voni yini and stuff. And then the next thing, story a xa ha ri kona ka TV. Vanhu va lava nga vula sweswo futhi hi voho vanhu va ku tlhela va rhanga va endla yini, a va hi tekeli enhlokweni, hi voho ku nga tekeli enhlokweni hi ndlela yeleyo. So hi maxaka a hi tshikeni swicele swo ka swi nga hi pfuni nchumu. So by the way, that's me coming back to YouTube. I khale ni nga ri kona hi maxaka, hi ta vulavula se ni ko inkomu ku mi nga se subscribe ni kombela mi subscribe. Bye bye.